Haka Henry Utrik Nailar Ajar Pusan Layo Ban Ben Thymmai ki nongkitkam ki dkhot ba thymmai jong KSU Student Union Shnongpdeng Unit. Hakani kasngi usamla Sunstar Nongklau Assistant Finance Secretary jong KSU Central Executive Council ulashim me ka banta ban Pyntian smai ki nongkitkam bat ki dkhot ki ba thymmai jong ka unit. Hakani kasngi laya don ringkat ru kinongilam joka KSU West Chanta Hills District Unit nadu President samla Lightpar Singram, General Secretary samla Leningrad Taryang, Finance Secretary samla Frankie Papang, President joka KSU Warjanta Circle samla Lob Stevenson Khongla, but kinongilam na po Shillong Mingi Circle samla Jeremiah Potmi, President HNYF Southern Riwa Circle Batarsan Lemba, Lapan shangan ru haringkat ke jingadon lang urang ba shnong, Secretary shnong ki dkhot jong ke Executive Committee shnong, bat kiseng jong ki long kami. Yakini ke jingilang lapan ya de usam la shanbor war Vice President KSU West Chanta Hills District Unit.